Hello loi te ho tu ni na khon zong. Maya Gogoi kiti nunga mel ho I ta khat. Gampa ma na kol chawai khat to ana ki ngayin a hi le kol chawai pa chon. Ana that ta na hi. Hi chi Atha thu chu. Tu ni thu se mai sei de wa hi in. Hi chi ji chon pot le la. A zon chan ina ngai ding upin. Kain te mo ve. Hi chi thil so hi a sot nai pon. Ningkum November thla chu a hi bi mi na hi. Thil dang sei tam lowin thu sim chun. Rut pai tao ite 23 November 2024 12:31 PM chun Hichalai lima hong kimu numei khatle pasal khat hen Bangaluru Indira Nagar munakon Royal Living Kiti Hotel room khat hi akila hone nahi Hichalai muna camera hi chi hi zongle itia ga amu theida nen hichini kho ahung hon ni kho chun numei nu amai so hi vena hele aki pa hle azingin alungel hi cham kim hle azing le aki lomi nahi idi aman jong room akila ape han chun pasal pan jong numei nu cho sofase chunga chuna to se in iti chun aman room cho ala in room man cho gp in jong ape nahi hitia pasal pan reception na umhon ding room ala ape na chun anung langa to numei nu cho phone in aboi thajingin pasal pan jong room ahin la zo chun amani jong rooma ding ayon tan achi hon tan a hele hi cha chun amanen bag tam ta jong e ki pu hon pon khalani e ki pu honin room jong chu ni khat le le dingin akila honin a hi phan che chen a hele jing ni kho hi ahong hetan amani jong rooma kona check out pha ni ahong hi pha chun reception a to ho staff ho chun call a bolta win a hele pasal pa chun ni khat be dingin asei ta nahi phana che chen a hila jing ni kho hi ahong hi kitan pasal pan jong ni khat be ki dingin asei ki nin a hile reception a ho chun anuk pi ki no bin a hi aji cho ni khat dinga hong a hi wanga itia ani nia chona hele asum mu jong tam che che ding a hi ji chen ama hon kho sa po bin iti chen ni khat be ki dingin anuk pi ki no bin a hi jing ni kho hi ahong hi kitan 26 November hichini huwa hi amani jong hichalai ruma kona check out ta ding hi ahong hi hon tan ahin la jingka lang punggi le minute som le ko vela chen pasal pai phone in mi to ki hovin bag ni ma cha polo chen apam langin achang se hen ahong po do ta na hi hitia achang sia ahong do wang chen bag ni ma apu lo ji chen staff ho chen ijin jong agel powin donin jong anei powin a hi phana cha chalin a hile pungka li zawa hin ni thalang jong ahong hitan amani thu chu I ma cha a heta powin a hile check out de hi hon ji chen reception am ho chen amani na rooma phone chu call a bolta win a hin la a room hana call chu akipik mong da pu na hi hitia rooma phone call akipik lo mong phana chen alung adong thle jing win ama hon jong pasal pan reception na number ana pi chu call a bolta win a hile hi chu number jong chu alut thei ki ta pu na hi hitia alut thei lo phan chen staff khat pa chu hi chalai room check ding chana che tan ko chu ki win a hin la koi machan a hin don but pon ko a hin hong po win a hile aman jong ko chu aga hongin a hile aki hong san an tan ko na hon do chen room sunga pat nam si khan hi azain ai la don selovin asung alunin a hile zanmang dia jong dei lo ta lupna chunga chun numei nu he athisan agamuta na hi ichi amu chen akisa hle azengin agana thei bangina chi in aloi dang ho chu aga he sa tai pha chom lo ka hen police ho jong hi chalai mun chu ong hlung ta win chu ti lawa media ho jong ong hlung ta win a hile mi zo u sen a hin he gam ta win mi ho chun he chalai hotel mun chu a hin ki cha ta win a hi police on jong numei nu cha ve win a hi le athisan jong chu lupna chung chun adim zengin lupna chung athisan man ho jong chu a gep gam tan ata sa sunga man ho jong a gep gam ta na hi hi te athisan a gep thia hi le a thi na hi so thima a hi tai police on jong a check win a hi le lupna chung chun chem cha khat jong hi amu win chuti lawa mobile phone jong amu win lupna noi langa jong iron khaw ho jong hi amu ki no win hi
chuti lewa dum che apai na mun chu ve avin na hi le hi cha jong chun thi san hi anama ni na hi police on jong hi je te ni thu cho hin hol tawin a hi le room ahung hana reception na amin hon aji lu non cho ve avin a hi le numei nu min hi maya gogoi de ka hin pasal pa min hi ara phanoi a hi in na hi pha chom khat zo hin police on jong maya gogoi ta sa chu postmortem bolding in a hin podo tawin chule hichlai hotel muna cctv camera ho chu check a bolwin aveta win a hile maya gogoi ahung honnia amai su cha vewin na hile akipa dan le mai thlai silsela ahung dan cha movin maya gogoi dinga ichini kho a kipa ata hichlai room sung a hin jut lut chu ama dinga leisin amuna achai ni hu chu anahi tai maya gogoi hi akum hi kum som le kum ku bip a hinalaizin achen nahi a hele Assam Guwahati Kalas Nagarin acheng in nahi ahin la maya gogoi hi aso pinumei khat ni to Bangaluru a HSR apartment na renahin a hani nahi amasa chun maya gogoi hi alian sang Guwahati ahon school na kayin akai namuna chun ana zotan azo phan chun Bangaluru ana to na hola aso pinu hitana chi a ana khom hon chu ana inahi chule ama hin YouTube channel kha zonga ki honin a content chu hile a kisim no he mi a vet sa jin chuti lewa kisim na aza za no hi promote a bolji inahi maya gogoi hi amel hoi go keu hilovin le kha zong a thim tle jing inahi. See you in the next video. Till then. Maya gogoi hichlai muna athi masang thlani masang chun a in langwa jinei na kin khan en ahong po da in jinei na chun num ta in hin ho he amangin a thla in a hi hicha maya gogoi ahong po do chu a in sungmi a hi a mi ho chun thlani zole athi ding chu koi ma chan he pon aman jong a ki het pon iti chun lung thlai selin Bangaluru lang chu a zon ki ne na hi le thlani zawai hin itabang hi a hin to tai police on jong maya gogoi athisa ta sa postmortem bol chu report nga ovin na hin la report chu ong do thi mong mong ta po nei aji chu maya gogoi athi nei sot thimai tale a kilomi nei police on jong maya gogoi athi namuna a phone chu vevin a hile a phone battery chu nini masanga thi chu anahi ta nei aji chu a last message vevin a hile nini masanga anahi ta nei police ozong chun pasalpa araf a hin khol kit tawin a hile phachom khat zawe hin a hin he tawin a hi ama hi kumsom ni ile kum khat bo a hin alaizin a chian na hi Kerala kanura pat na hin Kerala akona Bangaluru ipiti hunga hamiti a hele na tongdinga hung a hin private company khat en na atongin iti chon thlasi in sang som le sanga hi ai kisani na hi police on jong araf chu a hin hol ki nu vin na hi le hichlai ina kona apo do chun bag i macha jong a ki pu poni ti chen fona a busy pen chun gari a ki community chun gari chun railway station mun ana zone ni hi railway station mun a thun thun chun aman jong a phone chu switch off in a koi ta na hi police on jong hichi a het phan wa chun ato nagar nei pa cho contact ngon na hi le hichi pa chun railway station na Atha dan thu chu police o asei pi ta we na hi araf in a phone switch off a koi ji wang chun abang bang ting le a hin on ki ji na hi aji chu case a sum anei pon online a sum payment a bol ting chele a on lo the a hi pon a hin on ting chele police hodinga araf a namun het na phata khat chu a hi in a hi araf song Bangaluru a kona akipat dozo chun a na location mun cho police on a kholovin a vevin na hi le North Karnataka Raichur mun hi aga phata na hi hiti a hi phat chun DCP is D Devaraj in police o hi team thuma so in team khat cho khumunin solin team khat cho Raichurin solin team khat cho arafa chi na ho ve to le le dingin a koi ta na hi
Hitia police on Araf aboy pilay tawachun. Maya Gogoi a postmortem bolo report ni ahong po do tan. Report na chun. Maya Gogoi akithadan hi. A ophang hi chem cha somve akisunin. Chule athi ne hi. Date 24 lang cho hitai ti ni kisunin. Hiti cho hi aile amani cho. 23 a lut na hi honin. A jing ni kho a Atha pai cho an hitai. Alang kana police ho chun. Araf cho mat ding hi ha sa thimu ve na hi. Azi cho ama hi achi na hen sot pon di chen a chi na ho na ho cho a khiale le jin allocation chu a he do thei po ve na hi. Azam le na mun ho chu North Karnataka akona Madhya Pradesh akona Uttar Pradesh hitia chu sot lawa an chi le police ho chon an het thei lo chu a hi in a hi. Azona pen hen Varanasi mun hi agatlungtan hichlai mun atluna chon aman jong apupa he phone a bolin apupa ko ma chon numei khat Atha dan thu chu aseita na hi apupa ko ma asei ma sang chon apupa namuna ina chon police hi anatlung ma sa ta na hi apupa jong Araf ko ma chon ngai lut na nei ta ni ti hen asei pi tai hitia na jam le hi aphachom pun zo teng le na hin mat tho diu a hi in hichi sang chun nang jong Karnataka enong ki le kit nin lang police o comment cylinder hong ki bol sing tan ti chu hi an lang hi le nang ninga jong na tam zo ding a hi tin a sei ta na hi le Arafin jong apu thu sei cha hin ngai jin sum jong anei ta pon hi che pha chun Karnataka hong ki le ki nin police o ko ma hin cylinder hong ki bolin ki mat sa ta na hi. The Bangaluru police has arrested 21-year-old Arif Hanoi, the main suspect in the murder of a Assam-based blogger Maya Gogoi. Police on jong Araf manuwachun Maya Gogoi he nang tha ta ham tin adongwin nei le. Araf in jong hinge ke tha ta he tin asijin police on adang mina tha kha ta em tin adongwin a hi le Araf chun hichi apat na he tin asiyin nei. Police on jong Araf chu Maya Gogoi to akhen hondan a relationship mon tutilawa room sung amana ipibola Atha ham icho cha hindong tawin hi Araf hi Kerala Kanura ko na hin apu to hin akiwa honin hi Araf anewla hin anu to pa akikhen honin anu hin Araf ahin kiwain ahung let nu nga hin zitha ahin nein idi chan zipat akikhen honin zitha ahin nei kinin hi le Arafin anu achim wal phan chun apu ko mana zonin apu to amani ke use hi ahung kiwa honin hi chule Maya Gogoi to akhen hondan hi Maya Gogoi athi laget masang chun Bangaluru a ahitan icha ahin Arafi Kerala a school kai cha hin phone hin aki honin akyo ji honin hi Araf chun exam bol tan hi le exam bol na chun ahung fail tan hitia a fail pha na chun Maya Gogoi in Bangaluru ana tongding hin ako ta na hi Araf jong Bangaluru lang chun a chetan hiti chun Maya in ako na private company khana chun na ato sen atong ta na hi amani jong ata ki mutu kha a hi hon lo wang chun fana akhyo ho hon ji chun kingap sung honin chuti lo wa tu a ato hon na mun khat ti ding ham gam khat na hi ta ji chun pha se hen ahung ki mutu theion tan de tingin jong ahung chi honin a hi le a zon a hen ahung kilung sit hon tan a hi hitia akilung sit hon chom khat zo wa hin Araf in Maya Komasun hichan ki kilung sit ta a khat vei be room kila hitin gom khom na hiti tin a timin ahin la Maya chu anada ai nahi hitia Maya ada chu Araf alungel anu mor le jing nahi azi chu Bangaluru azong ama chang se ebo ahin aloi koi macha a umpon aki thopi che koi macha he a umpon nahi chuti lawa aniawa pat doma an nei khalo ama dinga Maya he ama sa pen chu a hi in alungjong alung se le jing in hi ahin la amani background hi achum che ahin Maya hin loi ti ai le pasal jong hawin numei jong a hawin hi ahin la ara wang hin pasal jong anei pon numei jong anei pon hi hiti a hi zina hi
maya he aloi pasal ham khat to akyo kha am akimu to kha zong le ara fi lung hang jing che hin hi cha kun chun neu cha cha in kina na ong omin ong kina jing hon ta na hi hiti chun ara fi jong maya komin ni khat ni naruma ko hung ding he tin a season a hin la maya cha so pinu to hi ji chen a hi theipon a hon ding a hi a he jong le room chom akila hon ding itias hon ding cha hin hiti chun ara fi jong maya komin a hi poe ipi la ni khat le room ke la he tin hi te tin a taw tho jing in a hi le mai za en jong a gelin a hi le alung si hle jing tan i chapa chen anu pi ta na hi hitia ni khat le dinga room a hin ke la on chu hitia boina to na hon hi a he tan hi chini kho chun mai za en so pinu ko ma chun tu ni hi kaloi ho party a kong zau ding a hi in kong gi ding a hi ta ye tian a zo hi ana sei pi in hi hitia so pinu ko ma a zo a sei chu a bol hiel hle jing in a hi ama ni zong hi chalai mo na room a hung kila ni hona chun amai hon hi a hlai sil selin hitabang thil hung so ding in ta san a mong po na hi ara fin zong amin hon cha zilunin room cho ala ta na hi hitia la pe na chun maya cho afona hin a busy hle jing in a hi le ara fin a sei na chun maya hitia fona a busy ji na hi mi to kheu ho jing ji na hi ka ki tu mo hon na atama hi cho ji ta hi tin a si jin a hi a da ni ara fin maya in mi to kop dana agel kha ai lawai le maya in nong phone shot pha jong hello hi ta pha cha loi ho to ki ho jing ai lawai le doma dang anei ham jong chu a ki he po na hi chi hi doma ki ka a si na bul ki pat na chu a hi in a hi ti chun amani jong ahung hon tan a hi le maya chu pasal dang hi to ki ho win a hi le araf chu alung ahang tan alung anatan alung asatan a hi chapang ma a hi to hi tia lung gel asan phan chun aman jong phone hin chemcha khat le iron khaw ho hi order a bolin ahung thun pha na hi tia chu lung sat pe na maya chu atha chu a hi ta na hi hitia araf in maya gogoi atha kha phan chun ni khat ding chu ni thum ni li lang hi ahung ta na hi 26 jingka a hen police on eiman do te tawin te ti phan chun jingka lang punggit le somla ku la chun chelai muna konin gan na thei bangin an jam do ta na hi ama azam do zo chun in lang zut ding a tin a hi le police on a hin het ting lew ka ina I hung mat deu hi ati ji chun mun chom lang bele en an chi in hi police on zong pha chom khat zawa araf a hin mu wa chun BNS section 103 chule 238 nin amanta ve nei arafin police okoma sein achon maya gogoi ka thana ji hi maya gogoi hin pasal dang hi to e comment pasal dang hi to akho jing kin hi cho chu kama be se jing yo ten le hin da thla khan te ka ti sia ke ka chan lawa hele koi chang ding ham ka ti je na chu ka tha kha he tin a sei jin a hi nunga alai go thlan la ya hin koi macha ki pon abang le mi a ki hin tin abang le mi zong e ya hong hin tin hi chi e man ki het thim angai jin nei tu ni thu sim wa pasal pa jong ko ai mo pon nu mei nu jong thim ka chan di pu nei aji cho nu mei nu chan a dei lawa angai lawa hi le ho jong ko pi da han lang het jong khet pi da han lang hi le hi tabang thil sia to chu to pon te tin ka geli nei chule tu ni thu sim se hi adi a gampa ma nu mei ho dinga si kharman tambang khon aman tam khle jingin chi na le het na a inei dung win ka hin ti mu ve hi chan hen Bangaluru a maya gogoi murder case thui siu aki chai tan video hi phana sa a hele nana thot son dingin ka hin ti me chule tu sim tha ahung ki taka sin ananga jingoi te tu sim aki chai tai